Lena ngibhalele isalukazi sami ngelosi yami noma ungasekho emhlabeni ngiyazi uhlala uhamba nami. Uwena ongivulela indlela zami, ungivikele ezithini zami. Ngobo yami engiyohlala ngiyembethe njalo kulomhlaba omakhazakhaza. Ngiyacela ukhanyise nakho bezama ukuvala impumelelo yami kodwa ngiyazi ukuthi wena wangipha igama kwasekuzalweni wathi ngonqoba impi angisoze ngahlulwa izitha. Enimele babukela emakhaya igama lami uSimnikwe Imbongi and welcome Sumcebo Mfana Kagogo YouTube channel. Njengoba sila uyazi sokubuyisela ithemba mfethu ngendaba ukuthi unyanga beqiniso kusakhona thina sokufakazi waloko. Mkhulu ngicela ubingelela abantu bakhe. Awuthokoza mfowethu. Ngicela ukunibingelela lapha emakhaya. Mina ngumcebo umfana kagogo, ungcobo omkhulu uMashiya Amahle fuze fulela. Bona bafaka umuntu enqini bavuka bakhwifilanga. Bebona abamadoda biya ngamahlahla bona babuya ngeenkomo. Sengisho kunina ke bongcobo omkhulu oMashiya Amahle ngathi azoshumayela. Nina ofuze fulela. Isalukazi sami njengoba ngangihlezi ngisho ke mfethu ukuthi sina sengithakazelela mfethu. Sithi unompunyumphunyana ophunyuka bemphethe. Intombi zimbuka zihamba namasokazi. Awuyahosha imali. Ngichaza mesithi mfethu uma favuke njengedangabala wena mfethu yabona mfethu isintu mngani wami ngizosibeka nje kanje mfethu isintu mawukuthi umuntu oyikhuthazayo ngaso ave simnandi naso siyakunakekela naso siyakunakekela ngoba mfethu imvelaphi yethu mfethu kumele ingashabalali njengoba usubona esikhathini samanje ukuthi izinto ezenzeka kakhulu mfethu ubukisise kahle sesibuyela kahle esintwini sethu sekuthandwa manje amaZulu ubona sebegqoka obrand nude umuntu sesithanda leso style sekulalelwa nomaskandi yabo into engishoyo shuthi kahle asayona le generation edukayo ngoba mfethu the western life yakuyangenisisa la shuthi manje abantu sebeyaqala bayabona ukuthi uma ukhetha ngokwakho kumnandi kakhulu and futhi akubizi ngoba into eyioriginal yala yabo angezwa mkhulu kuhle futhi nokuthi njengoba sasho naphambilini ukuthi uphinde ukuthi sisebenzise isocial media wena mkhulu ukuphusha usiko lethu ngalendlela senza ngayo mkhulu nokubezwa abantu abayinyanga nawo naseyinkundleni zokuxhumana bekhuluma ngokuthi kunomuthi wokukhulisa induku mkhulu ngithi ngibuze mkhulu ukuthi uyinto ekhona ngampela na kuyenzeka ukuthi ikhule ngampela na mawukuthi umuthi okhona ngempela mawenziwa yini ethakwayo kanjani mfethu umuthi wokukhulisa induku ukhona kukhona owokuphuza kukhona futhi nakhona owokugcoba mina ngike ngiwakhe ke mfowethu owami mengiwakhile ngike ngifake impande zomvongothi bese ngifaka isihlahla sona uqobo lwaso somvongothi bese ngifaka kona lokho ngathi kuyifruit okumvongothi kumisa kwepipi ke ngwayona yabo kumisa kwepipi esikhathini esiningi kulabantu base-Afrika bebenako ke mfethu kwakha ngazo futhi nakhona imbiza so nami ngiyakwazi ukuthi ngakhe imbiza ngakhe nento yokugcoba ngaloko engisuke ngikubalile bese emva lapho ke kuba khona lo muthi lo okuthiwa yini konje igama lawo mfethu shuthi ngihlanganisa zibe mbili lezo zinto lezo nakhona futhi ngithatha impande yakhona ngiphinde ngithathe nesihlahla sakhona yona ke le ayinayo into engathi yifruit ngoba iyona inokwenza ukuthi ke yona ibe ne-strength izinto engisho ibe namandla yabo ngoba akusiza ukuthi mfethu ukhulisa induku bese balokhu iyathamba yabo so indlela futhi nakhona yokuyakha lento lefuneke kube ukuthi umususu uyifakileke kwi-lotion enganayo lezinto lezo ma-chemicals yabo le plain khona le plain bese ufaka zona lezinto lezo ususigayile futhi nakhona indlela yokuyifaka mfethu uyayipheka lento uyipheke azaphela amanzi amaphela amanzi aphelela ngaphakathi le bese uthola into ozoyikhamelela uyikhamelele bese emva lokho uyawuhlakaza futhi lo muthi lo uhlakaza ube yimvithi bese uthatha lo ngathi sokungathi kuyi-dust inyana bese ukuhlanganisa futhi nakhona kule lotion yakho bese emva kalapho into ozobuyenza
angithi uyazi ukuthi ingane imincela ukhumbula ingane imincela incela ibele lamama ulibuka imingaqala ukuncela bese emva lokho ke uyibuka imisisi incelile for unyaka wonke ya kunomehluko ukuthi ingcengci iyaphuma ingono iyaphuma ayisafani njengasekuqaleni so mina lo muthi lo ukuze uzokwazi ukuthi ungene ngiye ngithi ke usenge into yakho ucobelelele lento zakho uyisenge njengenkomo usuke isenga inkomo uma ikhipha ubisi yabo so uyalibamba nje ipipi lakho nje mfowethu ulibambe ulisenge ulibambe mhlawumbe 5 seconds bese futhi uyalibamba lana futhi ekugcineni bese uyalidedela la bese uyalisenga futhi ngayizinto engishoyo bese futhi uwenza ngani uwenza ngale lotion angithi uma ulisenga ipipi lakho uyalisenga mfowethu livula ama-pores muphutshise ulisa lelo so le lotion enalomuthi uyangena ngaphakathi yayizwa leyo nto leyo uma ungena ngaphakathi lo muthi uphinde futhi ulukwenza kanja lento uyenza for 15 minutes bafu yabo ama-pores ayavuleka la ngoba uyalifutha ubona ibheluni emulithi liyafutheka bese ngathi mususulidedele liyastretcha lingabisabuyela esimeni ubona sengathi linegqamuza lapha nalo ipipi liba kanjalo ke mfowethu uma nalo muthi lo uyalifutha bese uyalisenga liye phambili bese lo muthi lo ngoba usugcobile uyasala mfowethu yayizinto engisho manje musu usebenzisile kuba into mhlawumbe ya permanent ya mfethu liyalenga lona mfethu iba permanent but into ehlupha ngalo ukuthi mase ngathini musu usungasaqhanyelwe liyayilengela liba inyama right like livuke lalivuka khona wakwayibona umbombo wendlovu ngiyabona lento ngaphambili ubona ukuthi ngathi selifuna ukwenza ezinye izinto ayistekisho so ininjalo ke mfethu noma usulenzile kanjalo mfethu yabo nakhona lo muthi lona awuwona umlingo ngoba phela kumele abantu singabadayiseli iphupho akuwona umlingo mfethu la into eyenzakalayo mfethu uyawenza for 6 months yayizinto engisho for 6 months ukuthi mhlawumbe uyindoda futhi ke ikhuthele nangonyaka uyayenza in 6 months iyakhula ngo4 inches or 3 inches yayizinto engisho phela ukhumbula ukuthi sikhuluma ngenyama la asikhulumi ngento evele uthi bese imvelo ikhiluleka hayi esibantu singabaqambela manje manje senze into ekuyiyona yona eneqiniso yabo nje mina mfethu ngizokutshela nje mfethu kahle yabo ukuze ngize ngidiscover lo muthi lo ngakhula ngumfana vele nakhona othanda amantombazana kumnandi ukubamba amantombazana ahlukahlukene sakhula mfethu yabo ngiyibuka lento futhi nakhona ukuthi yazi mfethu ngiyafisa mfethu ukuthi amantombazane ngithi mengibambele ekhoneni mfethu ngizwe ikhala ngendlela ethize yayizinto engisho nami ngizithembe kube naleyo confidence yayibona into engisho mfethu ngase ngibe umuntu ke mfethu ke obheka amakhambi engiwaziyo yayizwa leyo nto le ubulawu umvongothi so ubulawu mfethu uthola ini uthola isihlahla sakhona bese uthola impande zakhona khumbula ukuthi isihlahla sinama nutritions zakhona impande zinama nutritions ahlukile kunesihlahla because isihlahla siwe sesingaphandle impande siwe singaphakathi so ubulawo mfethu isihlahla mfethu osibonayo silike sikhula usibone futhi nakhona ukuthi strong uma uzothola ama roots lapho shuthi lento uyilanda ingaphakathi lakhona bese emva lokho ke imisi iphumele ngaphandle futhi ibe nalobo ukuba strong shuthi iba strong ngaphakathi ibe strong nangaphandle bese umvongothi ngoba isihlahla esimiswe abantu baqala kwakuthiwa uma ugcabe la wagcaba umvongothi wathatha igazi wafaka umvongothi wathatha umuthi othize wafaka umvongothi ukukhula kwalowo mvongothi kuzobe ukukhula ingakho kuthiwa kwakunesihlahla isihlahla sokukhulisa induku ngayizinto engisho but manje mina ke indlela engenza ngayo ngiyengithanda ukuthi ingene kuma-pause ngayizinto engisho futhi nakhona uma ingena kuma-pause umvongothi kumele uthole osakhula yabo umukhe ufike ukhe ungasibulali isihlahla
ukhe bese uthola ugubhele la eceleni uthole nje impande yakhona eyodwa leso sihlahla sisazokhula ngithi kodwa manje uzobe wenzani uzobe uganga wenza imgilingwane ngaso leso sihlahla leso yayizinto engishoyo bese malokho lesi siyakhula sunje siyakulekelela ukuthi lokho kufakile la nalapha vele kunendlela yakhona ekhula ngakhona tsheleke mfowethu ngisakuxoxela istory sami mfethu ngangino 14 centimeters mfethu angilisho nje iqiniso phela ngisakhula nami ngisawumfanyana mfethu ngiyakhumbula kwaku 2011 kanje yabo ngino 14 engayenza lento mfethu ngayikhuthaza bafu yabo ngilengiyenzile yazi mfethu ukuthi ngathuka isimanga mfethu njengoba sengikhulile kanje ngiku 21 centimeters mfethu 21 centimeters nawe semazuswazi mina anginayo inkinga mfethu nayo intombi yami ikhona lapha ikhona izokutshela yabo izokutshela intombi yami ukuthi ikhona lapha ihleli nayo uyayibona nayo ihleli ingilalele ngeke izingiphikise ngento eyaziyo ukuthi ezinjani ayizwa leyo ngithi ngilijikijela ngiliphosa lemuva izwe nayo ukuthi hayi sengathi manje sengithinta la kungamele kuthinte khona ingixolele ngokukhuluma kanje bakwethu hlezi ngikhuluma nani nina abantu besifazane sinilekelela na asikhulume namadoda sibeke embaba ukuthi kahle yini inkinga esibhekana nayo samadoda yonke indoda insecure ngosize wawo awu right lapha yonke indoda but mina mfethu ngithole indlela yokuthi ngigcine sengikwazi mfethu ukuthi ngubone umehluko entweni yami yayizinto engisho ingakho mfethu even ngingathi kwamadoda namhlanje ngendlela engiconfident ngakhona ukuthi before uzuthenge ngakushaya mina nge-once view ubone wami usize before nje uthenge mfethu ngoba ngiyazi phela abantu abaningi baya ngokukhuluma ukuthi mina nginalo inani ithi mina faka uproof before nje lento uzangicela ukushaya nge-once view ngibone ukuthi ngempela lento okhuluma ngayo iyona yini yayizinto engishoyo bese emva lapho ke ngikutshengise elami uqobo lwami mina ke ngiyinyanga ke engiwakhile lo muthi ngitshengisa ukuthi lilenga kanjani bese emva lokho usunethemba lokuthi hayi mfethu hayi ngempela kodwa ke ngoba ngiyazi khona abazongisukela abafuna ukubona mali qala ufake i-deposit fake nje u500 umusu usulibonile bese emva lokho ungifakela omunye u5 uyithe ngoba i1000 phela 6 months into ya 6 months izokulasta mfethu izokulasta awulike udinga into eziningi hayi ngathemba amadoda azwe ngiyakutshela bafo yabona ngihlezi ngizwa abantu bethi hayi usize awumethi doesn't matter usize ayikho leyo nto leyo kuya ngawo ukuthi uyidriver kanjani lento uma uyijikijele kahle khonini hayi bafu ngiyakutshela uthola lelo khona lento ngiyakutshela bafu ningixolela ngijwayele ukukhuluma into kanje kodwa ungithinte ngento ke bakwethu nami nginolwazi ngayo unkulu ngaphambi kokuthi sibavonele ngoba ngiyazi ukuthi manje sebalindele vele ukuthi sivele sihlale phezulu kodaba ngiyacabanga mkhulu la ngaphambi kokuthi wamkele ubizo lakho kade unempilo kade uyiphila before engayona engaxhumananga nobunyanga so ngifuna ukunderstanda i-transition la so wamkela khona ubizo lwakho lokuthi ayikhe manje ngizodila ngobunyanga abantu abaseduze kwakho abayishintshanga mhlawumbe indlela abakubheka ngayo njengoba uthi kade sithandela amantombazana yabo akekho mhlawumbe abalekile ngoba nako ayikusinyanga ngisajola nawe izinto ezina kanjani into engayisho bafo ukuthi lento kade yabakhona yabo ukuthi uyazi uma uphatha inkambi bokunokuba novalo lokuthi abantu bazoqala bakubuke engathi umthakathi yabo so abantu esikhathini esiningi ngalezi ayikhathi zakudala uma ukuthi uwazi inkambi bebekubuka njengomuntu ongathi uzothakatha uyathakatha yabo bebengeke bayisondeze kuwena kakhulu but ngenxa yokuthi kunalabo abagcine sebephaphela iTikTok bafuna ukuba izinyanga bonke so ngagcina ngiba neconfidence yokuthi nginolwazi deep ngalento le why ngingayivezi yabo mina ngeke ngize ngisho ukuthi ubizo kakhulu yabo bafu ngingasho ukuthi into engehleliselwa yona
nganikezwa izinto engisho ngoba ukhumbula ukuthi uma una9 ulibona kanjani ubizo lwakho awuliboni kodwa umuntu okutrainayo ingakho kuthiwa uyathwasiswa mina ngingasho ukuthi isalukazi sami sangithwasisa ukwazi amakhambi but kodwa manje ukuthwasiswa kwami kwangakona ukuthi mhlawumbe ngidla igobongo ngenze njani kwakwamachozi ukuthi ngiyasebenza ngenza into yasekhaya engiyifice vele yenziwa ukuthi silapha abantu and futhi abantu ngalezi ayikhathi ugogo ebalapha ngo20 so into engizama ukuchazela yona mfethu ukuthi mengibona abantu namhlanje mengiyiveza obala lento bengibalekela kwakufuneka babaleke kwasekuqaleni ngoba ngangivele ngiyingozi kwasekuqaleni ngangikwazi ngifihlile kodwa kufuneka ngabe ungithemba kakhulu manje ngoba sengiyiveza obala ukuthi nami mhlawumbe impilo yakhe adingekho right wayisekho right eduze kwami mhlawumbe usungangisolela ukuthi mhlawumbe ngiyathakatha or mhlawumbe ngicindezelile ayizinto engisho kodwa ngesikhathi ifihliwe wawungeke ungazi mengikushayile noma ngingakushayanga ngebhadi ke mfowethu ke izinkambi ezimnyama ngizithinta ngabo and futhi nakhona kunalento le izinyanga ezingayi-understand ngizosifaka isikole namhlanje nje ngento engizoyisho nje eyodwa awukwazi ukulapha umuntu impilo yakhe ihlomuka ibe right umuke wazama ukuthinta amakhamba amnyama kuyaphazama akuhlangani bafu lento ifana njengento eyodwa ifana njengezulu nesihogo awukwazi ukuthi ufike usesihogweni bese uthi mina yazi ingilosi ngiyakwazi ukuhlala nazo angenelani mfowethu yayizwa leyo nto uphika isayidi la ufuna ukuya ngakhona so mina mfowethu even nale mithi le kuthiwa ayikho yinhle le ekhafulo nani ngikwazi ukuthi ngiyiguqule ngoba ngisebenza ngokukhanya ngiyiguqule isebenze ngendlela eright ngiyakulalela ngikuzwe bese emva lokho mhlawumbe ngikubambela umuntu wakhe esekuphunyuka izinto engisho esethathwe umunye umuntu ngomuthi o mhlawumbe esemluthile ngoba senakhile yayizinto engisho mina ngimthathe ngimbuyise nganeno nihlale ndawonye so ngingagxili futhi lapho mfethu ngiphendula umbuzo wakho yabo ukuthi abantu mfethu kwaba kanjani abantu mfethu bangijikela iningi labo ngeke ngize ngiqamba amanga yabo and okungijikeleni kwabo ngabonga uNkulunkulu ukuthi bakujikele ngoba mfethu kwancipha amasosha yazi mfethu ukuthi kumnandi kanjani uzodla imali yakho ukhululeke ibusiso zabantu abadala obabamkhulu kube izona nje ezihlala nawe uzidle wedwa yayizinto engishoyo akekho kubangisayo lapho ngoba ama fake friends ekugcineni mfethu ayafika akubona ukuthi mhlawumbe uphila kamnandi kanjani ekugcineni bafuna lento le yayibona nakhona usamboni oze ngeqiniso ngoba kunabanye abangani obathatha ungayilutho uma ususunotho bayajika baba yizilwane yayizinto engisho so awukwazi ukubona banganani abantu abasethunini namhlanje ababulawa abangani babo ngenxa yomona baningi baba so mina ngiye ngithi mina it's a blessing ukuba umuntu ozihlalela wedwa ungagcili ebanganini hayi mfethu leyo nto ayiyenzi sense kakhulu usebenza ukuziphilisa njengoba ngibona nje mina ngithanda ukuphilisa abantu ayikho into engi-excite nje ukuthi ngiliye ngithola ama-testimony ngi-addicted kwama-testimony bafu nami sengifana nawe sengikujoyinile mkhulu ake sibeze ukuthi sizwe wona lama-testimony mfana kithi mina iyona into engijabulisa kakhulu le ngijabulisa nje anginayo futhi alikaze liwe khona mfana kithi alikaze liwe khona uvalo ngizokufundisa futhi ukuthi ke uvalo into engekho la ekhaya buka lana testimonies so yabo nje bangibhale kanje testimony bavela bonke so mina ngibheki mina kuzobheka wena bafu kuzobheka wena yabo bese ngiyehla isaphume kancane iphumile imnandi miphumile futhi imnandi yabo imnandi yabo imnandi meko kanjalo uthi ngibhale futhi testimonies so mengibhala testimonies kanje bese emva lokho ngiyenza yabo bese ngiyenze ngingene ubuye uphinde futhi ngingene phakathi inside alright uthi mfoneleke sizwe ukuthi usiphatheleni ngoba indaba ezimnandi iyaringa kuhle simthole nje sembe lapha ekhaya na like and subscribe Thokoza gogo Njani futhi? ngiright salukazi yazi lana sishutha lento yethu ye-YouTube
and siyabona gogo uke wasinikeza i-testimony phambilini. So salukazi ngifuna nje ukuthi usho nje wena ukuthi uke wasizwa yiliphi ikhambi and kuhamba kanjani, but ungalisho igama lakho yabo, just nje for ukuthi nje kulabantu abasilalele la YouTube bangakwazi ukuthi ubani yabo. Yebo, should I make a voice note? Gogo la siyashutha live. So if more ukuthi awukho space is right, it's fine. Singayivala i-call mhlawumbe sifonele omunye, but uma ukuthi uyakwazi ukukhuluma salukazi singakhuluma manje. Yebo. Yeah. So wasizakala kanjani? Kambe ngathi ngaliphi ikhambi? Omkhulu ngathi ngale combo yakho bebe especially let me check here. Lesa 250 I think base ama place la kamathathu. Yeah. Ama place yes nesibungwe ne pinky lotion. Ngathanga isebenzisa nje imali bingena nama client because I installations and wig revamping. Okay. I think it was my first time making 1.5 a day. Ha! Hey gogo. Yazi phela wena usuzoba isigwili wena salukazi. Balekaka. Yeah, umkhulu. And ngathi mangicela ukusebenza, I was like, is it me or is it my mind telling me ukuthi lezi zinto zasebenza, cause anyways. Hey salukazi. Uyangihlekisa musho kanjalo. Wena walethwa yini ngathi la ekhaya? Mhlawumbe khona wabona khona o mhlawumbe watshelwa noma wavele nje wariska. Ngabona ku TikTok umkhulu. Oh, ku TikTok akhona ama testimony. Yeah, ama testimonies akhona, and then wangifaka vele groupini. I think I stayed for like 2 weeks or 3 weeks ngilokubheka ama reviews. I started, I think ngakuthumela i-voice note or a video, I don't remember. Mangihamba nje estradeni ayibo ntokazi ayibo babazwa ngapha nangapha. Uyashelwa. Ngapha nangapha mkhulu nje kuthiwa uphuza malini o drink, mawubhekile ufanele umalini ayibo. Maybe ingqondo yami or ile nto iyasebenza vele. Hey salukazi, yazi yangijabulisa lezo indaba wena gogo yabo. Ngathi ngahlezi kunjalo ke salukazi, kodwa ake ukhumbule wena gogo ukuthi ipatient njengoba ngisuke ngizenza, ngisuke ngifuna ukuthi nihlezi nineyiwasho. So ufuna ukuhlezi uthenga ipatient gogo, uhlezi ube neyiwasho. Khumbula ukuthi phela kunabantu abangasifiseli okuhle, mebekubona wenza kangcono bazozama ukuthi bakuthumelele ngezinto zabo ezofika zikuhlasele zicelele phansi. So ufuneka ube umuntu wena gogo ongathi ungahlezi ugezeka. Siyindle emnyama nje kubalekile ukuthi kuneyinkambi okumele ihlale kuthina, izinto ngisho. Into eyenza ukuthi izinkambi zisebenzele zindle emnyama. Sikhulele emahlathini sisase ngezikhathi zasemandulo. Behlala emahlathini besizwana kakhulu nenature. So if uzofaka isihlahla ugeze ngaso esiqondene naleyo nto okuguqula impilo yakho, uzobona gogo uma uyindle emnyama zizokusebenzela ngenye indlela. Kuya ngokuthi siphi isihlahla esithakiwe. Mina bonje iwasho zami esikhathini esiningi ngiye ngifake uRoseline. Yeah, ngifaka uRoseline, ngeke ngize ngichaze okuningi, but ikhambu number 1 wami kweyiwashini zami ngifaka uRoseline. So ngiyabanikeza nje irecipe yami yabo, kodwa ngeke bazi ukuthi ngihamba ngijule ngigcine ngakuphi. But nje salukazi, ngathi ngahlezi kumnandi empilweni yakho yezwa. Yebo mkhulu, ngiyabonga. Thokoza salukazi. Yebo. Uyizwele mfana kithi? Ngo-250 wakhe nje phela. Hayi mfethu ngiyakutshela mfana kithi, ngiyakutshela. Hey, lana mfethu ngiye ngibuke mfethu, yazi sometimes uma ubiza uNkulunkulu ubize nezidalwa zakho ukuthi ayihlale emakhambini. Ave ziba yisibusiso bafu. Siyasebenza. Zibusisa abantu zize ibusise nawe. Hey. Mina uma uthi njengoba nawe uhleli uyangazi nawe mfethu yabo. Nginamabhizinisi maningi njengoba hlezi sixoxa sinokuxoxa nje size sikhulume ngamabhizinisi. So kwaba injwayelo. Nakhona mfethu ngiqale lento ngingayilutho. Kodwa namhlanje nginamabhizinisi awu4, akukho ngisho nelilodwa ibhizinisi elihamba laphansi. Nabasebenzi mfethu kumnandi mfethu, yonke into engiyenza lana mfethu abasebenzi bami ngibakhokhele ngathini
in advance ngisho kahle kahle umsebenzi ngimshaya engafiki isikhathi Hey kokwazi sokuthi ahole yayizinto ngisho nje phela ngithi basebenza nomuntu osamncane oke wafesa wabona ukubaluleka nokuhlupheka komuntu meyobheka umsebenzi so ngiye ngithanda ukuthi ngibona abasebenzi bejabulile ukuthi ngisheshe ngahola namhlanje othi ngiyoyibambela uthunyana hayibo into engisho bajabule kodwa ke lokho mfowethu kutshengisa ubuntu yabo ngoba ukhumbula ukuthi mokujabula abasebenzi mfowethu nabo bazojabulisa nabantu abasuke bezothola lolo sizo abaliqhamuka kuwena yabona manje seyibaningi inhliziyo ezigezekayo egezekile mfowethu egezekile njalo nje mfowethu asithinte kokugcina phinde mkhulu bengithi uzongixolela mfowethu bengithi uzongixolela anganeli ukuzolinda ndaba nangu sethi ngade fonini ngaze ngathuka mkhulu getting a call from you phela I'm at the point of giving up in life things are just coming together I lack consistency also but I know why I'm like this kindly ngizogeza kodwa amakhambi akho ayasebenza impela I don't wanna lie usangiphinda uyena lado sikhuluma naye ulade sikhuluma naye ngithi phela manje shuthi uyasho ukuthi unokuthuka kancane yabo nami kumele ngehlise kancane ukufaka lezi zinto zami yazi phela kumele ngibe nesithuthi bafo inyanga enjani entekenteke okay ngizothi nje testimonies yabo so siyabheka futhi yabo sibheke futhi sibheke okay ngingene phakathi futhi ngingene phakathi inside nazo ke Simozo uthini okay it's calling it's ringing namhlanje ngathi umuntu esilisa lo othizwe mhlawumbe ngenze ukuthi umuntu esifaka umuntu esilisa yabo Thokoza alright kehla lami ngiright nami ngiright mfowethu yazi sishutha into yaka YouTube la and manje njengoba sishutha lento yaka YouTube uke wanginikeza testimony nakhehla lami so ngithi nje nawe mhlawumbe ukuzikhulumela ukuthi wasizakala ngayiphi indlela unikeze lo muntu obukayo lapha ithemba ukuthi kahle kahle into ziyasebenza la and ikhambi lihambe la kugcina la kusiza ngakuphi ikhambi lakho lengisize into eziningi lengisize kakhulu esimweni semali zangisiza kakhulu esimweni sasemsebenzini ngahlonipheka ngabona yonke into ishintsha ngifuna ukukhuluma mangaqala lengisize yona kakhulu so nje kuquqa impilo nje yaya phezulu eintabeni iguqulile impilo siqala ngisho imiguqulile yona yazi lama testimony namhlanje nje kukhulunywa ngemali kukhulunywa ngempumelelo shuthi kahle kahle sisenyangeni yemali ngempela uJuly ayibona yazama straight angifuna ukukhuluma ngemali umuntu noma uhlala nje nginayo nje hayi iyavuma kakhulu angifuna ukukhuluma kakhulu kehla lami yazi mina njengoba sikhuluma ngendaba yemali mfowethu kuyangijabulisa yazi ngoba kunabantu mfethu la ko TikTok o Facebook na ko YouTube abahlezi bekhuluma ngegroup uthatha isigubhu kumina mina ngizokwazi ukukhuphula ngikubeke phezulu woza uzothatha nani la kumina isikhwama sinemali kunamagundwana agijimisa imali la ekhaya ugeza nje ngento nje ka250 uhlule isigubhu lesi sika 20,000 esinikeza umuntu hayi kona hayi umuthi nje kuphela cha uyigedla lamampela hayi kuyezwakala ukuthi uyahlanganisa sakuzwakala hayi kehla lami usuyigezile inhliziyo yami yazi umgeza ubebebe awuhlanganisa kuzwakala hayi ngiyajabula kehla lami ngiyajabula kehla lami amagedla afana nawe askars hayi lento phela le nami ngiyenza ngestyle sami futhi angithi phela nami ngiyithatha phela bazongihleka bathi unama-tattoo unjani obalekile usuke elahlwe edlozi lakhe osondelile idlozi lakhe kuswele imkhanyisela awusebenzisa magic usebenzele umuthi nje uhlanganisa kahle injalo nje kehla lami and phela ukhumbula ukuthi idlozi lihlala noma ikuphi kumele ikhethile linokuhlala ngisho nakwi-lesbian linokuhlala futhi lihlale nje futhi lizinze lenze umsebenzi yabo so alikhethi ukuthi ubani yabo hayi kehla lami ngine-right yokuyishaya isifuba mokunjena mfowethu ngoba
abantu abaningi bayishaya isifuba kunganama results. Yabona. Mina ngiyikhukhumeza ngokuthola ama testimony. Hayi ngokuthi ngikhukhumeza ngokuthi nginemali eningi. Awucabange kunalabo abayikhukhumeza bethi mina ngidriver ini nginemibuzo onjani. Mina ngiyikhukhumeza ngokuthi ngikuhlula ngama testimony wenyanga mbumbulo. Ayifethu asivale sikaze sihlaselwe. Sivale mkhulu. Manje uyazi ukuthi mkhulu sivala ukuhlezi nje sibakhumbuza phela ukuthi bazokuthulaphi ngoba mhlawumbe umunye uyaqala ukusibukela uyathanda naye ukuthi afike phela azokubona mathupha. Oh so mina ke ngila eSoweto eBaramoli opposite ama Towers. Mengithi ngiseBaramoli kune laundry. Le laundry le mfowethu ke esayiguqula sayishintsha from being home affairs ngoba home affairs waphuma la sayibhidliza zakhe isigodlo sakha ne laundry shuthi kahle kahle amandla ogogo ngabusiseka ngaba nelinye ibusiness la eSoweto eBaramoli so mina ngisho ukuthi I laundry ibusiness isigodlo indawo yokuthi abantu bakwazi ukuzo offload inkinga zabo uyabo shuthi nje zibusisekile zonke lezi zinto kumina mfowethu yabo bese emva lapho ke kulaba abahlala eGoli ngikhipha imoto zami ngihambe ngiyoba delivera mahala mina nje mase nje proof of payment wasend location siyamlethela imithi mahala wakwayibona phi inyanga ene Uber yemithi yayizinto ngisho siyayenza kodwa lento iyenzeka bese kulabo abaseGoli o abaseThekwini njalo o eCape Town o ePE into esiyenzayo for nina ngoba thina sila eGoli into esiyenzayo siyanikhoriyela khoriyelwe mfowethu uyabo le nto le ufaka imali yakho ufane nemali yeKorea ukhoriyelwe and futhi ngiye ngitshengise nabantu ama video nezithombe ama pics engisuke ngiwenzile bafo ngeke uzwaqubule uwedwa ama pics asuke ekhishiwe abantu mokunadi bezothenga la ekhaya maningi digala noma amadoda amathathu abambe ayofaka kaPep usuku lonke badila mina awucabanga kuzovala uPep ngenxa yenyanga encane uvala uthi thaqa kulashwe mina kuzokukhulu kuzayo bafethu siyabonga kakhulu siyacela ni like ni subscribe ni share koze nibusise ngithi lapho thokozana